Ashama harka fuunee akkam jirtan gaggaarii fi qaqqaalii ilmaan Oromoodha. Kunoo ammas gaa Obsaa Show yuutuubiin chaanal xiyya Obsaa Showii ni beeytanii dubbii ajaa'ibaa qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Midira safaartichi ehee midira safaarii sila Joohar Mahammadinaa sila minaamin min iyyaale ነው maal jechaadhaa jira. Itti siqaadhaa dhaggeeffadhaa midira safaartichi maal jechaadhaa akka jiru isiniif ni haa. Waa'ee gartee Reuters Joohar Mahammad abbaan qeeroo hayyuun keenya xiinxalaan addunyaadhaa Joohar Mahammad wanni dhajeessan irratti namichi kun maal jechaadhaa jira dhaggeeffadhaa. Waa'ee san irratti Ansilaayin muummicha ministeeraa tahe hayyee አሜሪካንን ምዕራባውያን በተለይ አሜሪካ ጋር ሄጄ አሜሪካ ብረ ደሜ ይባል ሰው ካቅሜ በላይ ነው። ጆሃር መሐመድ ነምኒ ጃሙምነት ያወልተ ሮይተርስ ኢንፎርማል አማካሪው ቢለኝ ኢንፎርም አማካሪ ጎርሳኺ የዮ ጂኤው እውነት ከሆነ ማለት ነው ጎርሳኺ ያምት ጂኤ ከናፉ ጆሃር ረቱ ሞቱማን አሜሪካዳ ወኒና ጎዳዳ ጄቲን ሞቱማ አሜሪካዳ ብረ ደቃ ጠቅላይ ሚኒስትር ይብተናን ዳማ ስላን ሰተ እኔ አካውንቲንግ ማስተርስ ተምሬያለሁ። ሄድ ባክ አንታ የምድር አህያ እንትን ውሻ ደደብ በአሜሪካን የታክስ ህግ መሰረት አካ ሄራ ብዘራ ሞቱማ አሜሪካ ደት በኢትዮጵያ የሚገኘው ንብረት ዋይ ሜላላ ዋይ ቀበኘ ጆሃር ከኢትዮጵያ ጅሩሌ ለግበት ማስመዝገብ የማሳወቅ ግዴታ ነው። አከመት እንበይስብነ ሄድ ቡዳ ምድረ ሰባሪ ቁመኛ ሌላ ሀገር ያገኘሽውን ገቢ እናንተ እኮ ወፍ ዘራሾች ናቸው። ምድረ ነፍጠኛ ማሳወቅ አለብሽ። አሁን ጥያቄው አቶ ጀዋር ኦጉተካ ዲበማ አስረቲን ነምቻ ኸናፍ ደብሳ ለዚህ ሰውዬ መልስ መስጠት ፈልጌ ነው። ጆሃር መሐመድ ማለት የቀይሮ አባት ልክ እንደናንተ ምድረ ሰባሪ አይደለም። እናንተ እኮ ወፍ ዘራሾች ናቸው። እናንተ ሀገር የሌላችሁ ቅማላሞች ቅማል ኢትዮጵያን ያስገባችሁ እናንተ ናችሁ እኮ ወፍ ዘራሽ ኡመተ ሽምብሮም ብየተኛ ቢድ ምድረ ኮልኮሌ ምድረ ቅራቅምቦ ውሻ ሜዳ ገበዳን እንጀው ታክስ ያሳውቃሉ እንደማያሳውቅ መረጃዎች አሉ። ምን አገባ አንተ ስለ ጆሃር ንብረት ስለ ኦሮሞ ንብረት አንተ ምን አገባ አንተ ምድረ ሰባሪ አይደለም። 100 ሚሊዮን የሚጠጋ ንብረት አለው። ያንን ሄድና ባህር ዳር ላይ ተከራከር ውሻ meemmaga khana laaltanii khattiyaanuun isiniif dhiyeeysaa dhaggeeffadhaa mee kunis nu wajjin Oromoo himata mee laalaaga khattiyaanuun isiniif dhiyeeysaa akka hordoffiin teessan ana wajji haa taatu mee jaarraa 21ffaadhaa keessa namni walabummaa ifinjuu mee dhaggeeffadhaa waan inni jechaadhaa jiru dhaggeeffadhaa marroon beektee sanyiin ol bahee ibsa kennu gaafa san amantan gaafa abiyyiin addabaabayii masqalaa irratti fannifnee lama magarsaa fannifte abiyyi amma fannifte isaan fannifnu gaafa san amantan akka Saadaam Musee fannifame sanitti Abiyyi Ahmadiin gaafa fannifne gaafa san amanuu deemtan amma hin amantan soo kanaafuu kanuma sinin jedha injifannoodha gadaan kuni gadaa bilisummaati deem bilisummaa siyaa kutuuti ati waa'ee Oromoodha neetti baanee marroon beektee sanyiin ol bahee ibsa kennu mee dhaggeeffadhaa amantan gaafa abiyyiin addabaabayii masqalaa irratti atin dhageenye Dr. Abiy Ahmed badhaasa addunyaadhaa Nobel Peace Prize hanagayaa abbaa nagayaa ta'u gaafa san amantan Dr. Abiy Ahmed jechuun Dr. Abiy Ahmed jechuun abbaa haqaa abbaa dhugaadhaa amma hin amantan Joohar Mahammad onnee teenya Dr. Abiy Ahmed mataa keenya gadaan kuni gadaa bilisummaati deem bilisummaa maaliif beeytaa miti taguu gadhawaa hammaa mee nama kanaan Oromoo ni jettanii yaa Oromootiyya nama kanaan Oromoodhaa ni jettanii mee gaafiidhaan isin gaafadhaa dhumarratti garaagarummaan namicha kanaatii fi nafxanyichaan dura isiniif dhiyeessisan dura mee garaagarummaan ummata kanaa maali? Namoonni kun Oromoodhaa ni jettanii isin mee dhaggeeffadhaa irra deebi'aadha waan inni jiru nama beektee sanyiin ol bahee ibsa kennu gaafa san amantan dhaggeeffadhaa gaafa abiyyiin addabaabayii masqalaa irratti fannifne abiyyi fannifnee jaala mee namni kun Oromoodhaaf diin Oromooti moo namni akkamitti nuti gammachuu wanni irra jirra akkamitti inni Dr. Abiy Ahmedii fi Lammaa Magarsaadhaatiif
fannoo yaadamee ilaalaa nama kana fannifamii dhumarratti obsaa show subscribe godhuu hin dagatinaadha. Obboleeyyan kiyya galatoomaa bulaa horaa dagaagaa bal'adhaa ulfaadhaadhaan isiniin jaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Yeroo deebi'ee bakka kana gattuutanii subscribe like